Kajing itu kena sepang ki arngut ki kena college. Don arngut ki kena kelas ki balik kelas lang ha kajuk ke college. Kini ki arngut ki kena kelas ki syong ha kajuk ke kelas ke BA first year. Ka kerteng jom kini ki arngut ka kentei ke kerteng ke Mariel. Usun rangpat du kerteng ujeri. Nadu badang sedang long kelas ujeri ulayo i ke Mariel berulayap mat jaka. Haba ujeri ulayo i ke Mariel ha kelas ujeri nang su ban lei bat ka le rande jaka. Upet su jaka na kendong-kendong marway. Ba ong ru ule ran bat kating. Ka Mariel ru ka le ran baha ba kayo i ya ujeri kam nut ban pej mar khmat ya u. Te ha ko ikasngi kat ba unong hikai udang sim kelas ki baro. Unong hikai ula kli jingkli ujeri. Ujeri utip ha ya ka ansar ban jubab hanrai ujeri ha ka jaka ba un jubab ula saw kerang ban ka dur khmat tamar ule ran ba ka don ka Mariel. Ha ka jaka ba un le ran bating unong hikai ule ran ban ya ka Mariel namaru itnat samlaya ka. Ka Mariel ru tang shuyeng ujeri ha ka jaka ba usyong karu kla saw kerang ka dur khmat. Unong hikai utip ba ujeri ude kena ubastat pat ula ban jubab ya ka jingkli jong unong hikai hanrai usngap ban jar. Unong hikai ula mai ujeri bu usngap menti, bat unong hikai ula mi no na po classroom da ka jingdom. Kadang ya kisinggi por ujeri usukun marway ya ka jingi jong u ya ka Mariel. Te ha ko kisingi ujeri ula yo bayong kli u klamla ban lecha kelas la kumbashi te yo ee. Ha ka takasingi ka Mariel ka lecha kelas pat laki parlok. Ka Mariel andak la rung sepok kamera kelas. Ka pet sipang ha ka jaka basyong ujeri bat kada kemilen ti ya ujeri balano unwan no namar ka Mariel ru ka iye ujeri. Ka Mariel ka snusi baha namar ujeri u klamwan kelas la shita yo ee. Kat ba dang yat kisngi ki por ujeri ula klan bat ula wan sa kelas. Ka Mariel ru ha kata ka sngi ka wan sa kelas da ka jingsnusi namar kamte ba ujeri ula wan sa kelas. Enda ka Mariel kala rung sepok classroom. Ka Mariel kala yo i ujeri hapok classroom bat kala pu samerki ya u. Ujeri ular kilang ya ka Mariel. Ha kata ka por ka Mariel kala mut ban keli ujeri ba sa pija pi klam wan sa kelas. Henry la wan na uno hikai. Ka Mariel ka klam yo la chu ban kran ya u. Unong hikai ula penbena ba un ashuti krak kot no namar la jan la exam. Ka Mariel ban ujeri kala sngsi namar la yo shuti kinum yo isu iwe. Te endala dap shite yo ka college kala pli biang bat ka exam kala long. Ka Mariel bat ujeri ba kile ran biet palat ki klem yo ban penpau ya ka jingi jongki baro arngut. Hadin la istem ka Mariel bat ujeri kim ya kendu syu. Ka Mariel kala yo kam kum ka officer hakawai ka office bat ujeri ru ula long kum u director jong kata ka office. Baro arngut kile kendu biang bat kila kam rong ba. Bat kine baro arngut kila not ban penpau ya ka jingi jongki. Ujeri ula ong ya ka Mariel banga iye ya pi na du bangadang late class hadu mentaru ngadang wat ya pi Mariel. Henry mentang la ya kendu. Ka Mariel ru kala ong ngaru nga iye ya pi bat ngadang ya ap ya pi jeri ba penpau ya ka jingi jong pi ya nga kumbanga nga iye ya pi. Baro arngut kle ya kedup iye bat kia do iwe. Ka nenga jingi tuk kana ka aji hikaya ngi. Bala da ublay ula bu yangi ban long shijur Henry ngim ya kendu syu san snam Te sisin ka ngin ya kendu bed. Nada piso tenan, sungu like, share, subscribe ke channel. Piso tenan kena ka jingnya tuk kana sa komen.